test le puso tadi nganzo kazan dingye gi part na la nganzo reproductive organs in plants ro sexual reproduction in plants lai de nganzo chang de yore ani nganzo gi plants na lo la reproductive organ main di flower imbata ani di flower nang lo ne tne male part ke samala stamen lagi ho wada ani female part la nganzo gi pistil ro di lagi ho wadi nganzo gi gochur ro ta nganzo next part de lo dugin ro next part de la khalona ta dinala sexual reproduction di khandes chungi yoda me meto nanglo la ngazo diko toerwa ani dushin reda puso tangbo de la karishima chi urna pollination rwa pollination gitonda kina sa ko wachi urde jina dumban nal china ngazo jangcha war rwa pollination la na khande chila kugur la vaina it's the process of transfer of pollen grains pollen anther nala pollen grains iwa pollen grains dige transfer chigires kane from anther ne khawala dugul na stigma di stigma lagirwa female part di gangzala pistil rwa ani female part pistil bi lagire ani puguso jina dumbal kina step by yana carpel yan lagirta rwa tatanda ngazo jina chuwa nala pistil pechu chigi ta ngazo pistil ra pechu chi dila stigma lagirte rwa tene anther ne pollen grain chig anther ne di anther nala pollen grain chi mangbor anther ne pollen grain chig meto chig stigma kala trona dila kharla gorla na pollination lagore islar ani di anther ne meto chig stigma kala pollen grain di khandes transfer chigire la vaina lungi rokpa chigires yana chugi rokpa chigires yana busingi rokpa chigires digis ra agent dige gi rokpa chiwala tene anther ne pollen grain chig tene stigma kala transfer chagore islar guseswe kesi pollen grain chigs ra transfer chawai na tene anther ne stigma la ani meto e rangja imbai na asla pena dito rwa di meto rwa ani meto ge anther rwa ani anther na pollen grain yorwa ani meto takar rangi anther ne pollen grain meto takar rangi stigma gala pabai na dila khala na di soso ki soso la pugu so ucharwa ta soso rangi soso la pugu so ucharwa marwe dila khala na self pollination lab kire islar self pollination soso rangla pollinate chiwa dile kogore islar ya kesilar rwa meto chigi anther ne meto shemba chigi anther ne meto shemba chigi stigma gala pollen grain towai na ta lungbugi kenare chugi kenare busigi kenare sugi kenare towai na dila kharla gorela na cross pollination lab kire islar dila khala gire cross pollination rwa ani pollination chichungi disure lavaina busingi chichugure lungi chichugure chugi chichugure andi nangshi rwa pena ralugi chichurwa samjo ralu da dine cha sash to the chishing para la judo ani pollen grain de gi khogi gyabla achar ya ko meto shemba galale ondu chine ya animal ki ya matis pas tange ya yor pena pachu ene samsam di khare shinga da dine ki mal jurugurwa on dine ki yongsigire islar semje khare na yongsigirwa ki da dine chemu chewa ina shinga na ya gyug ma gyu tauna dine ki ya yongsigire islar gosuswa ta khechisho mangsho insects che wind lung che water chugi chigi yecha ani dige sumgi dela mingter gosuswa dushinre pollination lana di gosuswa chita anjo jira dumbanal di jangsa warda pollination lana de chik cherwa ani pollination chungo res pollination chungo la tene ani meto nanglo la sexual reproduction yungo res la the pollination chungna ani pollination chungsa jela khari chungo re di chik ta orwa di che di pollination ro ani pollination chungsa ve jela ani kharchi na fertilization lir ta delta bu sa fertilization ra after the pollen grain is transferred to the stigma pollen grain chik meto gi stigma gala bhabchanas ra stigma gala bhabai nas ra ani kharchi gire labai nas khogi denma pollen tube chik sugire islar pollen tube ra khogi denma ta khorangi chemical the enzyme da uchi leche we nga left side da lamne stigma gi denma khogi pollen tube chik sugire ra ani pollen tube di style ne di ra phomo gi part stigma gi jela di style lai ra pistil gi ra style ne
style ne pollen tube chi ma dugres pollen tube chi sugres ani ko style ne dugres ani style ne do ani ko ovrinal ligres ovrinal le sa jela ko kwa judur na ovule na la judures lar ovule la na ta pomadi ki ko nga ra female part ki pugusungi ki ko ngadi chadur wa ani ovule na lo las the pollen grain na la yogi male germ cell male gametes yorwa the main khare male ki cell main chi yorwa germ cell pugusungi di sösungi di ta tishinala sösungi la gorwa sösungi gi pugi cell di is sunyam de la de dugre la wai na ovule na le yogi female germ cell nyam de la ko fuse chadugres fuse chawala na khoni de dugres la chigi na le chig judugre is la gorwa ani chigi na le chig joai na tene ko khare le gyudur na zygote la gyudugres la so male germ cell plus female germ cell is equals to zygote reda digi khar sugula na zygote sugur ani the male germ cell da female germ cell chigina la chig zuche ani zygote sugidwa ani zygote na pu khwa malim na pu so gonga chagi wa ani gonga na la seri wa gonga na gi seri ho dila zygote legirda kuchu sa di dau chirda ta inji miji meto na la seri wa kyapke marwa dine zygote na ko ho dine chiruchi la lengorda kuchu se the changes of the series the churda any dot size to which da ra kiran so the zygote char to da goes so and this process the process the kal na fertilization lab gire is fertilize chawa lab gire is pu chawa lagire is fertilize chawa na pu chawa lagire is ani pu chare is the tishinala pu lag maro so la ora so chare is la ra after fertilization dosavegi jelas zygote di ता चिजुरंजे देती मराको कोशे दुगुरा तो को फेल करवा मारे तिने को फेलिया गोजुरेस डिवाइड्स फेलिया गोजुरेस अनि थिंग मंगबु पे सेवरल टाइम्स थिंग यही मंगबु फेलगिरेस अनि फेल ने को खर्च गुरे ल हैन ता सुयसो करवा अनि कोइ गजने एम्ब्रियो सुगिरेस लते पुगु त मासु एता पुगु शाक्सा दा होंदे दोची र सुयगी सोप्ता दिलेप दुगुरेस ल and khale ko khari embryo di khari la gyutu la vai na so la gyutu re eslar embryo di embryo gi sex ro tani ek de la chaswa ro ani dige khari la gyutu na embryo di seed la gyutu re embryo lan dila ko gorta pusu di do chimushwa dila di so la gyutu re eslar and ovary lan di chilo part ra da di kangza jula tishna khari la yor la na ko fruit like you do shing tok like you do is la fruits like you do is la ani fruits ki nanglo la kina sona che wana pena kushu je sana kushu ki nanglo la suy dwa suy di kane char la na embryo ni char ani kushu so gene sage wa di kare la wa ina kena ka ji ovary re kena gi ya ovary sa gor pena chalu mai na ya chalu ma papa shune chik sa wa ina chalu ma nanglo la suy dwa suy di kane embryo re ani chalu ma chik sage wa di khar chadu re la wa ina kena ka ji ovary chadu kenagi ovary di ya fruit like you do is there ani surgi loma doji ya petals tige ma char do is lar kuswa den da puso khambu gi dongbo je ba ine tangsho meto shar gi dwa and meto shar wala te ne kranzo pollination chungwala te ne fertilization chunguri ani fertilization chungwala te ne ani ko shing tok like you do dwa ani nanglo embryo di nanglo la secha ani ovary di chilo fruit like you do dwa and dige ngado sagiwa 디지털 메토드 통해 민도와 메토드 라두고도와 야 메토드 ಖರ್ಚು gorlana senda fruit like to gor 메토드 구체스에 온도시네 레슬라 쉐 지시나라 디치체